Şu gelen tartib qo'yilchi. Ana gala. Salih. Kat salıp koyatsadı ama. Ulak bu yakta turadi, ey! Kolada geç şuradan, ey! Han dedi bu. Bak. Ona geç. Ortada жүргендер зор çıqatda. Ortada kim жүрсе ошо зор çıqады.
Böyle tartmayız. Bunday sistem mereka. Hey. Ya Allah. Ana kaynamadı sana. Bunda oturar. Tikon salvays, tikon ne? Salgıla, negirler görüyor da. Ola ciddi. Ciddi. Ulaq durat o yerde. Oo. Açık bayısın böyle aşağı girip. Ge ulaq tarçıqlı 10 minut болып ketdi. 10 minut болып ketdi. Canım.
Қайтамыз, Ана. Талант, алты талант. Талант başından. Tuman olup ketdi, bu olup ketdi. Ekranda ham görünmey kaldı. Kim de gitti. Vay, dinleyiz. Haydi boş ver, canını al. Çalışma, baldar, çalışma, Almaz, gel almaz. Çaynak ver bile. Assalamualaikum dostlar, assalamualaikum жылқы сүйшілер. Мынакей шынығы улақтың аты. Бүгін улақтан кейін сатам деп қалды эле. Ошону силермен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Бул Карабулактагы Жан Шакен көрүнүн прямой баласы. Бүгүн дагы азыр канча 4-5 жолу алып чыгып бердиңер окшойт, а? 5 алып чыгыптыр. Эми жазга 3 ас экен. Эми маалыматын атесинин өзүнөн алып берейин. Şu bunu özüңөр эле чабып жүрөсүңөр да. Багылбады, айгырдан келген бойдан. Аха. Шоменен чабып атабыз. Айгырды келенде. Булагы бар. Аха. Кличкасы Акбөрү. Акбөрү дейт кличкасы. Улагы, айгыры жооп дейт. Куда каласа ат алам дегенин көргүлө. Солар таптала. Жаныбар ат. Эч жеринде айып жери жок экен. Куту колу таза экен. Улага жасалды. Улага жакшы эмелек, тамай өтүп эмелекпиз. Бара жакшы. Ооба, мен азыр көрүп өзүм деле видеодон коюп коем го чекесине. Дадил барат экен бирок. Топтун ортосунда эле жүрдү кечке. Bunun акчасы сыр эмеспи? Айтасызбы акчасын? Акчасын айтам. 350 миң түшүп беребиз.
Kemi dağı var ha? Kemi dağı var. Mınakey. Caныш akanın köratının balası. 350 ming dağı kemi var eken. Ayvaga jaraydı. Laqal götürek, sen setin kaptayı. Var joğuna cevap deydi.